श्रोता बंधु मानक मनोरंजन पई श्री लक्ष्मी नृसिंह नाट्यकला संसद नलबंट द्वारा परिवेशित प्रहल्लाद नाटक निर्देशना ओ राजा भूमिकरे त्रिनाथ कांप। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुतनं दिवेस्तवे वेद संगपदः कमपनिषदै गायन्ति तस्यामगः ज्ञानवस्थित तद्वेतन मनसा पशन्ति तद्भुवगण्य सन्तनविदौ सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मृदुगात्रदुष्टिपरं भुजामल विशाल चक्षु स्वनञ्च दण्डञ्च दधिशोकरभ्यां कल्याणि रागं नूतन जुबस्य
ଅତି ନିର୍ମଳରେ ହେବ ବୋଲି ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆପଣ କୈଳାସପୁରକୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଶଙ୍କର ସୁତ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ଯିବା ଉତ୍ତାରୁ ଏପରି ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ପୂର୍ବକ ଶୁଣା କରିବା ସମୟ ସୂତ୍ରଧାର ଏ ଗୀତ ରଚନା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ। ହେ ବତ୍ସ ସୂତ୍ରଧାର, ହେ ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକଟି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଇଷ୍ଟ ଜନ
ତୁମ ନାମ ନିଜ ନାମ ପ୍ରଦାନ କର। ପାର୍ତେଣ୍ଟ ଭୈରବୀ ସୁରାନନ୍ଦରେ ପରଛି ତନୁପବର ସୁପଦେବଙ୍କୁ ଚାହି ପତାରି ଲାଗି ରଘୁ ରୂପେ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ଶଶାଙ୍କ ବିହାରୀ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଉଦ୍ଭବିଲେ ନରକେଶରୀ ରୂପ ଧରି গর্ভজাত যে হিরণ্য কশ্যপ বলি নাম জগতে বিদিপ্ত হই এপরি ত্রিলোক কণ্টক রাক্ষস সর্বভৌম ଆପଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜୟ ହେବେ। ଏଣୁକରି ସଭାରେ ଥିବାର ଗିନିକାର ମର୍ଦ୍ଦଳକାର ସୂତ୍ରଧାର ସମସ୍ତେ ତାର ଜାଗୃତ ହେବେ। আসিলে সভাগো मनरञ्जनते नमो नमो त्रिमस्तक त्रिलोचन सगुनि संबर बाहु नवजी पूर्णमया विप्रदित्याज मंत्री प्रधान माने ए राजाजी राजेश्वर ए जे बेत्रस्त को अंब सहर अति जागृत कराओ जय आज्ञा रे रेवत्र हस्त ए मंत्री उत्तम राजा आज्ञा निवेदन करी सिंदर अति जागृत रे जगी थाओ जय आज्ञा हे सन्मुखाज मंत्री प्रधान माने ए महाराजाजी राजेश्वर अंब प्राणु करता एवं अतराट संपत्ति बरदाय के ईश्वर ठारे प्रार्थना करिबा उचित कि उचित नुहे उचित है राजाजी राजेश्वर तो एक बार प्रार्थना करो शांति पद्मासनातम शशिधर मुकुटम पंचवक्र त्रिनेत्रम वज्र सुलचु खड़ग परशुमाभेदम दक्ष भागे बंध नाग भाषति घंटा डमरुंग सहित सर्व अलंकार युक्त शंकुश वाम भागे षष्टिका मणिर्भय पार्वती सो नमामि ये जो चलाचल संपत्ति बरदायक ईश्वर अछंती तांगु थरे प्रार्थना करिवार उचित है राजाजी राजेश्वर ओम हर हर शिव शंकर गौरी वर जयस्तु विशंबर धुति किंकिनी झिणी झटक झटक तायं तायं थया थया थंगित थंगित शिव शंकर कंदर मंत्र दुहितापते ओम हर हर खर्बदर्प समय तमय कृपाकर शिव शिव दुख विनाशनं कर मदनं व्रते गंगं गणिते यं कर धत्ताल मृदंग के यं गणनाथ कुमार भंग रतंतीश्वर भोला लिंगम धैता
ঝিনং ঢেমিকিটা মামাকিটা মারকিটা তো তো থাঙ্গিত নৃত্য ক্রিয়েটিভিটি রঙ্গনাথে বিচিত্র তার গতিনাথ ঈশ্বর গতিনাথ ঈশ্বর গতিনাথ ঈশ্বর अरे सम्मुखात मंत्री प्रधान माने हे राजाजी राजेश्वर अंब सवारे तोड़िया उच्चार करो जय सेनापति माने जेजार शस्त्र धरी आम सम्मुखे उपस्थित अछन्ति कि दासोई सेनापति माने जेजार अस्त्र शस्त्र धरी आपणकर छामरे हाजरी अछन्ति हे राजाजी अरे आम राजेश्वर सवारे सावेर उच्चार करो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सभी का जन माने कहूसी मोहर पूर्व जन्म कृतांतकु विष्णुनाभिक विष्णुनाभिकमल जन्मिधाता चतुर्वेद सृष्टि सर्जना कुवाद्य काले आरंभिले जन्म वृत्तांत महर कैली बुझाई माता गर्भुज मिलु अम्भे दुई भाई हिरण्य हिरणाक्ष नाम अच्छु बही वो नाम हिरण्य दत्त वंश राजा कश्यप पिता मोहर मरीचि तरुजा ब्रह्माटंती मोहर पिता पिता मोह तांक कल्याण अक्षय मर देह
ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କର। ଜୟ ଆଜ୍ଞା। ଏପରି ନାନା ଯିବେ ସବୁ ସନରେ ସୁଭଙ୍ଗନା ଆପଣା ପିତା ଆପଣା ସଭାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସୂତ୍ରଧାର ଏ ଗୀତର
త్రిలోచన శకుని సంబర సద బాహు నామచి పుల్లమయా విప్రదిత్యాది మంత్రి ప్రాణవారే ఏ రాజుని రాజేశ్వరరావు అమ్మో ప్రహ్లాదకు అంబ సారే ఉపస్థిత కరా జజ్ఞ కాలంతరే పరమ భాగవత శిఖామణి ప్రహ్లాద నానాది వేషభూషణରେ ଏକ ଦିନେ ପିତାଙ୍କ ସଭାକୁ ଆସିବା ସମୟ ବନ୍ଦନା କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବମ୍ବୁଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସକଳ ଭୁବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁବକିନା ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ରୁଚିର ଚନ୍ଦ୍ର ମୈଥିଳୀ ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର দুরিত তিমির চন্দ্র পাতুমাং রামচন্দ্র না 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 চিন্তনা উদয় করি শ্রী হরে হরি শ্রী হরি হরে মুখরে নাম উচ্চারে হরে চিন্তনা হৃদয় করি শ্রী হরি হরি শ্রী হরি হরি মুখরে নাম উচ্চারি সুজন জন কহিত অতি লক্ষণে সংযুক্ত মনসে গুণবন্ত প্রহ্লাদ বিজে উভা যাইছে উভা যায় হিরণ্য কশয় পুত্রে এ পরি নাম গুগাই সে উভা যাইছে উভা যাই হিরণ্য কশয় পুতাহি আনন্দ হই পবিত্র পাবন গাই সেকালে আনন্দ হই পতিত পাবন গাই পুত্র দেব করি বহু পুদিয়া চিন্তন হৃদয় করি শ্রী হরি হরি মামানি হে ঢাকা হিরে প্রহ্লাদ হে ঢাকা আরে বাবু তোতে মুনেত্রে দেখি মোহর কামনার্থ সিদ্ধ হেলা লোকরে মান্য হেলি এবে তু ত্রিভুবনে জন্মিবার ক্ষণী বন্ধু বর্গ জনে তু পূজ্যক হই অসুরকুল পাଳି করি এম রাজাধীপ হই ভোগ কর বাবু এ মহি চিরঞ্জীবী হই আস পাস কুমার কুমার পাস পাস কুমার আরে কোলে বসি
ସଭିକ ଜନମାନଙ୍କୁ ସୁବିଲା ପରି ଥରେ ବାଘ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ କୁମରମଣି ହରି ହରି ନମ ନାରାୟଣ ସେ ହରି ଅମ୍ବର ପରମ ଶତ୍ରୁ ସେନା ମଥାରେ ଇତ୍ରବୁଦ ବଚନ ଭାଷରେ କୁମରମଣି ଜନକ ଇରେ କୁମରମଣି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଅଛେ କହ କେବଳ ନାମ ଗୋଟି ଶ୍ରୀମଧୁ ସୁଦନ ଅଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁତ ଦେ କର୍ଣ୍ଣ ସୁଦା ହାନ ସେ ବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରମ ସୁଦା ରସ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣନ୍ତେ କହୁତ ଯାଏ ନାଶ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇବି ଇରେ କୁମରମଣି ଜନକ ହେ ସମ୍ମୁଖାଦିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମାନେ ଏ ରାଜନୀ ରାଜେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲ କି ଶୁଣିଲି ହେ ମହାରାଜ ଏ ବାଳକ ମାନେ କହିଲା ପରେ ମତେ ଭୟ ଦେଖାଇ କହୁଛି ଏପରି ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ତା ପାଇଁ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ କିପରି ଯିବ ଏହାର ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରାଇଲେ ଏହାର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇଯିବ ହେ ହେଲେ ଆମ ରାଜନୀ ନିଖିଳ ରାଜେଶ୍ୱର। ବିଦ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମାରକୁ ଚଣ୍ଡମାର୍ଗଙ୍କୁ ଡକା ସେ ଆଜ୍ଞା ହୁକୁମ ପ୍ରମାଣରେ ଏ ଚଣ୍ଡମାର୍ଗ ହସରେ ଦଇତ ସଭାରେ ଚଣ୍ଡମାର୍ଗ ହସରେ ଦଇତ ସଭାରେ ତେଜ ପୁଞ୍ଜ ତାର ଭାଲୁ ନିନ୍ଦା କରେ କଚନରେ ଚଣ୍ଡମାର୍ଗ ମାଳି କରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି କରେ ଲୁଳେ କାଣ୍ଡ ତଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି କରେ ଲୁଳେ କାଣ୍ଡ ତଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି କରେ ଆରେ ସଭା କର ଲୁଳେ କାଣ୍ଡ ତାଳରେ ଚଣ୍ଡମାର୍ଗ ହସରେ ଦଇତ ସଭାରେ ତେଜ ପୁଞ୍ଜ ତାର ଭାଲୁ ହେ ସମ୍ମୁଖାଦିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମାନେ ଏ ରାଜନୀ ରାଜେଶ୍ୱର କି ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଚଣ୍ଡମାର୍ଗ ଦୁଇ ସଭାରେ ହାଜର ଅଛନ୍ତି ହେ କୁଳଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ମହାରାଜ ନମସ୍କାର 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 କଲ୍ୟାଣ 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 ବ୍ରହ୍ମ ଭାନଚୈବ ତ୍ରିକଞ୍ଚର ସବୈ ଗୃହେ ପାଶାଳ ବିଷୟକ ପୁତ୍ର ସଦାନଖନ୍ଦୁ ଭୂପତି ହେ କୁଳଗୁରୁ ପୁତ୍ରେ ମହାରାଜ ଆମ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏ ଗୁରୁରନେ ବିଦ୍ୟା ପଢିବ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବସ ପୂର୍ବବଳତେ ଚନ୍ଦନ ନିକଟରେ ଥିବା କାଳେ ମତେ ଶ୍ରୀମତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଉପଦେଶ ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ନାମ ଉପଦେଶ ହୋଇନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବସ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲା ଭଳି ପଢିବ ହଁ ପଢିବି ଓମ୍ ଶିବାୟ ନମଃ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ ଓମ୍ ଗଣବାଧିପତାୟ ନମଃ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ ଓମ୍ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଲ କି କିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେ ଗୁରୁରନେ ଏ ହରି ନାମରେ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା କହୁଛି सुनो
ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସିବ ତୁ ଚିତ୍ତେ ଭଲ ରଖି କହରେ କୁମାରମଣି ଶ୍ରୀପୁତ୍ର ଦେଉ ଉପବାସ ଦେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଅଛି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କହିବୁ ଶ୍ରୀହରି କହ ତାର ସେହି ରୂପେ କହୁଅଛି ସକାଶୁ ଶୁକ୍ଳ ନନ୍ଦନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବ ଡକାଅ। ହେ ଶୁକ୍ଳ ନନ୍ଦନ ଏହିପରି ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲ କି କାରଣ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ